كي كاوات خيراتي مرحبا اشترى خيرا دابي تسري ببورن هوان هجان برسكريك دركت لسر يوتيوب نت قيامت قاس كل لسر يوتيوب جبوك يجبروي مجنوبة دست بكر ام لبورن اقوات خوزن آنها وشانا زندی دانه ام پرسک مجکک کاوا پرسی بو هجان از اوی پرسی دیسا پرسم لی از هنک بگوهرم بوی رنگی از که کاوا پرسم از خواستم کاوا نمر تو بسه پیوان پیناسا بکی اکه ام بسه پیوان کاوا نمر پیناسا بکن تیف پیف کی جانبن بوی رنگی ام پرسا خواه بگوهرم شعر ورگیر کردستانی بگی تو هری زده کی جان بیتر بیات کاوا نمر پیناسات که جوان هر سکان جهانم گردونم همو شعر بخویه شعر جبر ریسک که گود جبر کاری منی ورگرانی کوز هنده ورگرات کم شعریام جانتش بیکرن لما از هر جاری دفات کم بله که کافه فکر پرسه کدن اشتبکم از قاسی 6-7 سالت ناست کم اوتشتی کومن دیتیه و ملتن ناس کریه تو جبو کردان سری خو گلک دیشینی گلو خیال انت جبو کردان هنن یعنی ما بس تبو کردان چه تخوازی چی بدی کردان اساسی خود تری گلک کس جم خو شوی تعریف دکن دیجا از وی کاری دکم یا جوی کاری دکم خدمته از خدمته کو دکم جبو ملت من جم من نباورك وصابه يعني الشعر من أواي نخدمته جبو زباني كردي ياجي كاري ورقراندن بونمونا ورقراندن خدمته بو الشعر عم خو يعني دراستيا خود من از ويا وايز نا دين دارم ج ملتي كردره داك ام دانستانه که درست نابرا خو تاککس و ملتي خود چی بکن يعني از ديجمن افجيك جوان غلط تجيشتنا يعني غلط هاتيه تجيشتن از وقت نسرك وقت شعرك وقت ورجيرك از شبكم عودي از جبو جهان خودكم لي او جهان داوي مالي زماني منه مالي ملت كردي از دويا واي سرق بكردارا ديشين بهبونا خور ديشين از سرق بهبونا خور ديشين نه سر قدر ملت كرد يعني او شكوت تشتكيش سري من مزنتري من ما فهمنينك از هزرك اقواس برفره بكم وبريارك بقرم يا بيجم دبي وهابه پکی از پرسه که دنج بکم ها پرسه من هنجاران ام بیجن بحثا میردینید که هن پرسه من هنجاران بحثا ام بیجن سیاست کرداند که هنجاران تایبتن جبروی هنجاران ببینن که پرساتن تو شوق نوی باشت و پرسه که دنج بکم جبو و شانگرین ماج و شانخانه ما از خودم تو سه حب پیش نیاز بکی چما چون تا کاری تا بری هم کاری ادیتوری کریه تب و شانخانه آوا کربو تقریبا از من 20 سال بری بو بنابه باجار اوشخط تو نویسکاری تو ورگری یعنی تو کم زده تجربه تا هنگی و شانگره که یعنی و شانگره می هموجی از خودم تو سه پیش نیازم تو زده تجربه کاری بکی جبو و شانگره ماجی و شانخانه ما هبه از خودم وی بگیرم بله برایزی از کارم بیجم آوستا دريزا دويم دا نوبهار وريزا سيم دا جيكو أبا بيلك راستي جي بالام زيدل سرواني وشانخانا واردوز يعني دا چارچوبا دوربن دا كاركي ديار دا بفورماتك خوشك كاري خو برايمون باشتكن لي ازويتي بنيج لزيده بكم بنيشيز لزيده بكم جبو ما كردا مال كامباغي كو تاني جبو باكوري كردستاني امبيجن برسيفر فرابكن شكي ام نكارن بحثا بالسدان وشانخانه بكن يعني خوزي بالسدان وشانخانه ما هبونا كدي تشاب بكن شانخانه وك رخنه انجي وك ام بيجن بيشنياس استخواز وانش تبقرم يعني بفي رنگي نكو مجن كجان وشانخانه بياتا سركفتران نينه بيتر يعني وك بيشنياز انت حبن اموان بقرن چيتره جبو جهانا وشانگريته قال جبو وشانگري كرد وشانخانه كرد بله از گله جرا بحث کم
جهه عاجزیه راستی جیکو جیهانامه وشانگریه پیونده که درست نابرا خو و نویسکار ورگیره داناینن یعنی و چارچوبه هي آبرتن حيانا هجي يعني تدا بردوام من دومين جهه عاجزیه ام بیژن پاره ورگرتن جی خدانین برهما جبو کو برهمه واد چاپ بکن اما جهه عاجزیه راستی جی دویت مرو اشکره ویکی ببیجیدی و مثلا کس قالا داینا تلیفی ناکه و برهم پرانی بخشکی ناین چاپ کرد جعالیه بجم کاغذ و برسازی و روپسازی و اما چی سرکی نکو تدینا حالك دايكو أذكرني بيجم يعني دكانا بكو دقالب صابون دبي أم دجوان خصلتي خبردن يدي برهم باش بيعمل تشاب بكن وشانجرجي مجبورا جبركو ترجيح هون أو كاركي جلايك وكاركي تجاري بازرگانية وبلا بكن حول بدن بفروشن ولنويسكارا والخو وقريبا يعني دبي أف چمبراتن بيش كاندن از به اشکال دبیجم دقیق باشن برنامه خو سیوان دایجی دبیجم لیم خابن و شانگرج وی که جوا گودنا عاجزن لیاوا راستیه بله تو مافتاری که از پرسه گنش تبکم تشکیشان کاراکتری کاوانم راجزی تو جغرات کاری بیشتر سربستی تو خازی فوت خاجی و خیلی سربستی مالتاوا ام دردن مالتاوا صابي تركي يعني خوي غسلت كاركتريك واجي عاجزم كاركتر عن اخلاقي خويا يعني خوازي كاركتر متنبه تو بكار بسيحه باس بكي امي كيف خوش بن سيحه عود سيحه بكي كو سيحه هكا اللي قلت زيد تربه نظام لا سيحه بسيمه عول جروجا روج خيستك من هيك وازبار لخو جراندكم جبر قال لك كار هناك جوان حزدكم از کارکی وقتا که کتات کم دقیقیم از دست بدو کارین دندکم لی از واصلنا از بحثیام کراستیجی دویت از جوی لایب بچکی خوبو گهارینم جبر جیانا میش زحمت ترکی او دو بلا پیام بگیجی کسی کو پیام بوم دشینن و از درنگی پرسیده دادم وان برای من نگرن بس حالی نرمال جی پیام زیاده بیشتر بیجی از درنگی پرسیده دادم جبر من روجا من هر جدایه من نگرن وکی دیجی دیاره پلتفرم گلک انت ریا گلک پلتفرم را گلک پیامتی و انا کس اخو عاجز دکن انا کس تزالم دلی خود کن هبی دارم کو بلا حیوان روشی هبه يعني تصدم كدي نينا آسیجیا تزالم خصلتك واز عاجزم جي از زیده جغاره تکشین بس او خاله دویمین دوی وارد هنجارا مجی گازند کرد جوبه جمنا البرتماشوانا لسان که سالا که چیتر زیتر برسفتین که من پرسه گدن اشتبکم از کردبونا خلقی مراخت کم yani çünkü ez biri bavarî dame Kurdên ku bi Kurdî re alaqedarin sedî nût û pêncî wan paşê bûne Kurd yani paşê Kurdbûna xwe hay bûne yani ji malbatê ve heyan ha kêm kes hatine belkî hin kes hin malbatên wek Bedirxanî yani îhtimale belkî hatibin ji xeynî wan gelek kes paşê wek min paşê bûne Kurd an jî paşê Kurdbûna xwe hîs bûne ez merak dikim tu kengî ve Kurdî ez ji qanû belada Kurdim niha ez cana از جانت دبیجم لی حتی نه افجی شاش حتی فهم کنیم نه اری 13 سالیا خو پیدا از کردیا خو بگریام لی ایمن از پیشاد یا خو کتمه حیاش 7 سالیا خو دگل کو از لباجارک وک ایدری بوم ناو عزریا عجما ترکمادا بوم و کرد گلکی کیم بون لی جهان مب کردی بو لی ام بیجن ناوریه که من کردیا خوش دستا لی بس مثلا تری او جدکا کد جهاتی یعنی مثلا زکماکی جویلای و از هر کرد بوم نه کس جا نودکن یا تری دیبیجن آوای متشتک پر زرت کر ایدی ام باجو نسر نه وسایه مثلا از هر کرد بوم yani تو برجی کرد بو بگم yani بلا راست درست بفهم کرد
يعني تشتكي وا پر مهمه گرنگه کومروف دفات بکی بلاکس بزانه به او حياه 6 ساليه خو از نكرد جيهانا من كردي بويا روحي نكرد كردوار بويا از بهارتم پشتی 13 ساليه خو من نکار بیو از وگرم و جيهانا برفرا كردي كردبوني اكو از تدام عمرك belki ki دوی نابین تودکاری رایتیج بکی sanki te hiç ser Twitter'ı parvene kiriye ez persedin amade bikim hayatı ve rayte biki ez perseke ser edebiyata kurdi şkaki xop persin كلامك اجي هيجي حاول دمكو هيني فان جهازات بم وفان بلاتفورما بم واي برجي سر تلفوني جز خود بيني بشتكي عجيب راستي ruyteci gerek tat ya işte pejma tu gerek yakışıklı boyu hayatacı hebe ساعات تخش نبقى سيكل روشکی ازو حوالک تو جلی ناست که از ناویو جی پیجم نزمان هزنی تماشات که یان نکه کک امین اصلان روشک ازوی yani تقریبا 2013 filan bu. Min tam hev nas net kırıyor çağı. Az xuynaraki Kurdum bes. Le lokantaya perayda tu tim telvor xarand xar. Bu çağı az jid nav quriba xandın ya Diyarbakır da bu. Emin got em biçen xaram bixon. Em çu perayam le peray roniştin tu jî hat tejil wurt xar. Emin nişane me da gu kawan emir eve gu yaw qalame yosa xorta سباروجا شکسپیر کردانه لحیف پر و دخواه تزی بمری تو چه تفکر درباره بیده؟ ولا خبر اوی راست گوتی لی من بجیانا من اوه موتیواسیونه بو من يعني خارن و خارن نه خارن بهتر و خارن از بیجم و چخارک شاندن يعني بجیانا من اوه من موتیوت کی از بخواه دمی که اصل خباتی ما از هر فتخم يعني و خارن نتشتك كو از حراموي بكم از دوري خو ببينم نا نفسي عيد جيانا مبخيه ابا چاغا كو از اسطنبول تري كوليج دا دخان ليسي دا جوينجي با هر بيا واي ليسي ده اري او شخوفه ميكانيزماي بري مدايا خباتين برفره يعني ساعتا دا خوش بو خباتين تكي كي برسا كدنا اشتا برسم از بوی باوری دما کسی یعنی حیا 18 سالیه خو او زاروک بوناجی جوان بون چاوا درباس که باندور لسر سباروجاوی کسی جید که از زاروک بونا تمرات که من حیا 18 سالی کاوه نمر وک آنها بو یعنی کاوه نمره که چاوا بو یعنی وک مالباتی جی دنام مالباتی که چاوا بو سالا جيانا من تبقو هاري 6 ساليا من راستي جي يعني بيبنديا من قل جيهاني جبني باقو هاري بيبنديا مني از بيجم بروبلماتيك القل رحمتي بابي من وتقاها مالباتي وقل كردا قواري او ميلادك بومن لبريوه يعني بيجم روجاكو از فيش دياو كتمه وحياة 6 ساليا از بیجم نسبت به گلک زاروکا از ناب جهان خو بخدا بوم يعني چاوکو از فيري خوندنه بوم و من زافت خواد و از زیده تبي جهان زاروکا ند بوم شخواد جهان بخوا هبو و او زاروکاتیا کو ناب خزاید ناب سرشته بخدا بوم از هیچ بیر یاوید کم لی 13 سالی پیدا ایدی جهان خو درکتم از بجداري جهانا دركبو و طبعا من 6 ساليان بيدا حلويستك مني شخص سياسي كردواري ولات باريزي بمرة تام ايام بو تشي بو قويم بو اجوي روجي حيان هاجي از هلبي ياويمه لا حتى حيج الساليان من قالك بقول لي زاد بكم حتى حيج نوز الساليان قالك باهوز فرطونها بجيانا متى belki kim perse kadına işte persim li az xwazim vi persiyem tu naxeydi a duyem jî tu rastî jî bi çarçoveyeke çawa bêjim yani
احتمال يعني هن رابردين تاني بريها بنا وبينهن كساندا أنجين نودة تو حتى أنا بدو حول شانجر الشغلية يقلال لالش قاسي 15 سال ويكشي عبد الله كاسكين بسالنا اللي هب ناسكن اللي كان سالين بهذا الشغل وتاني بمشافي وشانجري استخدمته بنيري يعني وقت اديتورك وقت امبيجن جريننده قشتي بفي شافي كتب بنيري كي جام بيتر سركفت تربياته وشما نجي قماني جنابي عبد الله كاسكين باستي جوسايا جبر تجربه من الليسي دا بيقومان ما قالك تشتانه كدا من وكدا جنابي شنر وزمان وقالك حوالي زياده هي ما تشكر بيجي ام بخوجي بوشمانن ام شكون مالي زماني مي ل اخري از هاتم سري قنياتيكو يعني جنابي لا ليش يعني وشانغرياكو ما بهفرا وك هفري وهفال دابو برخو جرايه درخست يعني بلكي بريارواني هبش ونظام جبربو ازو كاكشنر ام ناخذ ليسيكون ما صار ما كهونجو خدينا ما تمعشتن ابو يعني ما تشتك دوزه تشتكي نكريش خو تدي اما ام نفشي نودي اخلاقي ما هو ام جبو زماني خو خد ددن بر جرجري بر مرني وام قالبات اشتناكن يعني لكاكي استي كرمك تدام يا يعني مروف تشاوت كان في برسيزي دريج بكي يعني از بخو قدر دوستانيا دقرم حوالتيا دقرم حتى من بيجي از زوبزو دري درجها بسر كسا وحوالي خود دوستي خود سازي دزجها دا ناقرم حتى من بي حتى او من ندن زوري ل جاراج قوتي تشتك جم جارك دقومه از كارم همان غلطيا بسالان دوباره بكم لي وقتا كو جارك مقوت خلاص تمام لي منقوت نبتشاوي كاتو كوتا دايا جي تشتندن يعني راستي جي آلية وشانگري و يعني كو كاري خواه سركفتيتر دروستر ام بيجن آلية لغور وشانگري جيهاني بهتر تفدگاره بي منطقه از خوازم برسوي نه ام بيجن اشتمري شخصي كاك عبد الله كسكين وآبستا جورجا روج داي و دسبيكا ليسي داجي حولدانك بستهبو اللي مخابن بسانك از كارم بابيش باشه نخواست تشتاقي داشت برسم من افج سليم تموجي برسيبون ها قالك انسان جمت برسن يعني çünkü gerek nivîskaran ve şangaran em naskin pirsekî ji vî jî mitbizin dibêjin di edebiyata Kurdî de sê heb qure hene Selîm Temo, Abdullah Keskin û Kavan Emir herî zêde li ji bo te dibêjin ji min re yani êku em bêjin dizanim ku em hev nas dikin dibin ya çiqa merfekî qure ye bi taybetî ji bo te Abdullah Keskin û Selîm Temo bir Selîm Temo pirsî ez xwedîm ji te jî pirsim yani rastî jî qurebûna te heye yan tune يعني emin از بخون نشیم بیجم قرمه نقرمه لی اوه که بیا وای تثبیت تینین پروبلم دوار رایه یکو بکار بیج درباره مده بیجا قره اساس وی قرتی بخود کی اجبر دوی روشید از گله جهت بیجم یا تکی بیاد بیجی داوی از کاوان نمرم yani mecbur diyelim ki az بیجم yani دجيانا مد نقاشين في رنجينين كي قرية كي زامشي ما مزرود استمتع هي كدر ديتني ما بهفرا نخاريه و نخاريه وزامشي يعني ترويش اما عادة انجلكي نخاشن ناف كدا بلا بونه بدل وقت اشتبردن يعني بلا بهم ابخوين جما قالك جرام برسن از مياو از قاس 6-7 سال ناس كم تو قربنا وين هديت يعني ما فاكي برد النزمه تجاري كسي ام بيجن جورداناني رانجا ارتستينا كان نورمال كاري خد كو تخوازه خو جبو كردي بيشينه يعني جغيني من تشتكي نديت وقريش بحقي هي چونكي حتى انا تشتكي واتزانم كم ورغرت ابو يعني این کودنه چاپوین بگیشی سانگی 40 حب 45 حب خباتی تنی هنه جبو کوتای ورگراندی کردی جذبیت جهانی يعني بو جبات بيجم يعني جبو كاري ورقيري كي قال نورمال بمند يعني صار اصلا جلوبال حتى انا 104 برهم ورقرانا كردي 104 برهم تو ورقراندي اري انا قاسي سي حب هاتنا تشاب كر حتى انا يعني از خبات تاخذ يعني توكيدن يعني جهنم تشتكي دينينا يعني كاري خدكم ساعتها تخوش كيس برسا قالش تبسم انها
insanın idealist استجوبك انسان که ایدالیست است انسان کو ایدالیستی انسان ایدالیست خیالی وان هم تشتیانه انا دبي خوازي از اف في بكم لی انجي حياز فينكم خود جانه من نستینه آتش تشتكي بفيرنگه همتونه يعني حياز فينكم از نمرم باشتره تشتكي بفيرنگه كنت پاروبكي از کارم دو مینا کاب دبی ساجی جیهانا کار خبات منه یک پشتی یولیس جیمس جویس از دبیجم بلا هی از دنیای خوش بم صابم از فينيكنز ويكي ورقرينم جويس بخو حد سالا دا نويسيه هناك ورقيرا بو زمان ديتر امبيجن بو نمونه بو زمان ايطالي دو ورقيرا نابا 30 سالا دا ورقران دي اما يك ادو دياجي هيج از الدنيا صابم الدنيا خوش بم از قازم يعني كلياتا ورقرين همو برهمين ويليام شكسبير چاپکری ببینیم شخو ما ایسا دست پیکریه اما پیدر پی هر سال چند دکا جوان چاپ بکن پرچه ساعت یعنی چلو چاپ برهمین شکسپیر برهمین تین نو هر دین آویسه درکتن من دیتن ساعت هم خوش yani راستیجی yani آلیه کارین و شنگری و پر قالیته چکرنه پر خوش چکرنه مالا آوسته و مالا تحذر جاری اول راستیج از گلک سربلندم که بوی قالیته و yani بوی برگه و میزانپاجه اوجی مکمل چکریه اشاش نبیم که شناریوز من چکریه سوپر چکریه yani مالا و حمیان آوا برسکه دنشته بکم سریون حتی یا پرتوکا یکم از مراخت کم yani پرتوکا تا یکم کنگی تشاب کر کنگی درکت وی سریون تبکارنک بحث بکی دونم درکت که دست کیف خوش بکرتی وای yani برهمامین چاپ کردی پیشین ورگره قلدامش و چند میتوسندن و سالا 2000 چاپ من بورگری دست بچاپ کردن خباطی خو برهمی خو کرد ل يعني كتابة من الشعر بيشنا أول سالباك فروش خو نابرة 1000 نسل نود الشاشة 2000 سيادة يعني نبيسين 2000 سيادة تشابوية متقاربو سالا نود حيش نود نهاجي سالباك فروش تشاب بكرة وسام دس بتشاب كرنا برهمين خو بكرة باشكو من سانكريه و از جويل عيب از قلقي بين فرام بين أخلي فراتكم و 2000 سيادة تشابو لمن بورقري دست چاپ کردن خباطی خوب کرد که ابجی گله که نرمال هج بومی yani 21 سال بری 21 سال بری peki az persa kedin işte persım işte kubalamın keşe gelek diviskarime gelek ve şangarime tevay azabın ancip gotuna kedin merebinin şuma çablı mümkün جاب الجيانا ممكن وجاب بعدين الجيانا من لهم جبركو از وقتها وليد بوم حفسرين قال لك حوالي الجيهانا مي ادبياتي ده از بيا وايد هم بارد كده بقول شو يعني ام زاني از جيانا من اشكال از دقروم از بيجم يعني بيجن جيانا كوا هاي وكوا تسير الوادي كي اوجي شو ناين مالا خو واخر يجي زواج ما خرادبي لجبو نوسر وشعر بهار دكم جيانا زواجي هندا باشا يعني ميرابين بن تشيتري جنبي بن تشيتري بقاربن بهتر دناب جيهانا خوي ادبيات ده بلفن بهتر ببرهم دار يعني مالبات بون تشتكي فرميه رسميه اوفيسياله يعني كيف قد جيرنا در دور مجي ازدنرم gelek ivan büyür rengini yazmıyor çman az zevcin an çma bertin yani ممكن تجربه ki دوی وارد هي وكمن ممكن بقيت بهتر خدي تجربه بدي في مساله ده جبر ممكن از بي برسيش تبرسم برسادن جكي خو برسم gerek berhem tane بسر دهانن ki jam berhemata liberdilite heri azize yani ya dama da kes az xo kef xoş bum ya çok şanazım bir berhema xo berhema gite bir rengi hey anca ki jane Hemen بگو من سالپاک فروش وقت مکانیزم پویتیک شعری يعني تشبث که برفره البدله من هر عزيز به يعني على اساس شنگستين شعران بخو بسالپاک فروش حتی دانين و كتابي من دين شغل
هر بیجم وقت درجه پیدانن یا دومایکن سپاک فروشی نه یعنی وقت زنجیره که بردوامن لی سونین سبدا سر کو و سال نیمه بری هات چاپ کنج علی آوستای با اوجی کتابم نی یک فاره کو از گل کی یعنی دلنیامه گل کی جرازیمه و از بیجم اگر کسبه از بمرم جناف برهمیم بخوا و سپاک فروش سونین سبدا سر به هر ببینیم یعنی ایدن نمینیج نخمه. بله. پکی تبحث امرنه که از ویش تپرسن هکر روزه که من ام بیجم خودی نکه کاوان امر دمام مر لسر تر باید خوازم تشتکی بگیانه تشتکی وی خستکی مثلا از جانان جهوالی خود دوست فرد بیجم از دم از بمرم لمن برن گند وشیرن جیکو از بومه از خوازم بچم لورم وشیرن و لسر تر بامج لسر کلامج شکرم قد ترکی تشتک ننویس مثلا تشتكي وها خيالتكم جانا يعني هوالا خد عادة تشتكي ببرنجي يعني حيان توني او نویسا کل سر میجن کلا کورا ویلیام باتر ییتس کولانا گله کیفام جرته من اوجیش خو ورگراند بود ناو ورگرین ییتس تهیه تشتكي وها قاسيبته بیرامه دبو لو سوارو یکو هاتی دورا درباز دبدچه راوسته وصلاك بده يعني خاصك بيجي از لفرم يتسي جورا لفرا خود بيجي تشتك في رنجي حتى دين بالكي از يعني وي كنت الشيرة يعني كنت نبيسا يتس بدم نبيسا عندنا سال كيلا جورا خور لما بخو تشتك نبيسي على اساس دورم نبيسي نظام دكويه او جناي بيرام راستي من آماده كبيه آماده كبيه بله سپر سکدن اشتبکم که هیدی برنامه قدر دستی حد پرسیمه ما تجربه هربستان رمان کردی تخونی یا نخونی از این مراقب کم پیشه که تو دخونی تو بهتر کی جان تخونی کی جانی هست کی بله يعني شخوا يعني برهمين كردي جورجا روج ده يعني بلكي وهنجي برهمين كردي اي تشاب تبون لباكور واي الدرفا تشاب تو نقال بهساني خو بيجان دوار للباكور كيم بون من هرتش تخوند لمالا وشنگر آوا و تکا کردی و لزگین کتاب چیان و لینوس کتابنا هرکس باشی بلاب دکه برهم زیده نه اما حتی سالین و آخریه که از هلدبجیرم راستی بهتر از شخوا جهان شعر کردی چه هب هایم جهیه یعنی جوان بالهایا وانجه از بهمی واحد یادخوین بدستخم و بگمان وصل داوی از رومان زیاده دخوینم لی بکردی ایدید هلدبجیرم يعني نظام رجع وانشية بهتر رومان شعر بس از باورتكم از بهتر شعر دخوين هر چه هبي و شعري كو اجوان حزدكم و رومانسين كو اجوان حزدكم چيرومسين كو اجوان حزدكم قالك راستيش قالك يعني خديوان زيدك و خديوان سرسري مكيمنك شعبك سريانه ل كاز دوا بدم نظام يعني قالك ناوك تجمرا بيجي باش تبع كازن تماشا بكن احتمال بلكي بالصياته مراق بك و برتكي بخوينا جوي كسي بخوينا يعني جهان الشعر از بينم نه رومانوسين كرد رومانوسين كرد يعني جمعنا از بر راسي از بدلو جان دبيجم جبك هكذا نابي جنابي يدته باختيار علي باختيار علي يعني حتما دبيت برهمي حمو بين خوندم بله همان کسی رومانوس می هجا قال لك مالاوانا با يعني از حميه جهازك راسي قال لك بله که هوالن كنت خوازم % کارن لور بنویسن از چندک شون دا وانش تماشا بکن پرسیمن هیدیت قدم تقول بری چه هو مدخوان تشتكى تبيرامن چند روز بری ازو که سیدار جیر مهدید ويجي بحثا تشتكي واكر كو يا انا هذا بيجن تو كيجان تخوني كيجان ما خويني كو وقتي مدى كو 10-15 سال بري كو ما تشديت ما تخوان كنت نبو كو ما تشديت ما تخوان ما ندغا بهالبس تاع رومانه ما حدش تخوان جبربي از حق تضم لي انا ها دكاتره كردي جهالبس بقراش رومانه بقرا ين توريجي هيدي تشابت بن زيادة دبن مارك ببوره هنده زيادة نكو يعني مخصيات دوري بقاسي سال نيمكي يعني بلانا مني خوندني كتاب جمعنا ايفيتالي جهاتهم يعني ماله برسا كدن توب
هەلبەستوانên ciwan re têkildarê gelekî wan bi te re têkildan tu alîkariya wan dikî edîtoriya wan dikî ez dixwazim tu sê kesên ciwan ê ku hêvî te ji bo siberojên wan siberojên edebiyata Kurdî hene tu sê kesên ciwan navê wan bibêjî helbestwan ez ê kêfxweş bim belkî bi wan jî siravdayînek be بله ji nifşê nû rastî jî ê min ez qedrê wan zêde digirim gelekin bila ê din dilê xwe negirin ji ber got hemî ji wek hevin lê we madem tu dibêjî ez bi te nakim bazarî sê nava rizgar elegez ji ber yanî parzemîna şêrawî rastî jî gelek berfere he wek Selamî Esen wek êdî yanî wek Murad Emradar wek Suad Baran yanî lê rizgar elegez em bila dilê xwe nekin bes yanî hêçî tekane jin Fatma Savcı ye bêjim di nav xwendinê me de belê ji ber ez bi xwe wek parzemînekî lê dinêrim lê helbet wiha niha em bêjin ji Kurdiya xarû jêr tedî Kak Osman Mehmed gelek tişî anîn li Kurmanciyê ji Guncanan niha rojava min de ew hene ez ê wan bixwînim bişra kes nezanî ez niha van roj ez gelekî merak dikim yanî lê Fatma Savcı nav hemiya da ez bawer dikim lê piştîvan navên dî wê çekî ez bawer dikim coğrafya minî xwendinê berfereh dibe ciwantir sankî dernakeve tiştek ku ser bala nikişand yani ciwantirî ku te hejmart yani tiştek ku ez dibînim ciwantir helbestwan kêm derdkevin an tunê an jî em nizanin ESM ne gotiye hê heftêk berê hate berdestê min Elbakova Suad Baran Suad Baran şiarekî tekmîle rastî jî yani gelekî kêfam jî rahat û niha tabii ez ê bêhtir dubare bixwînim ku ez hizra xwe ser şêrawî dikim pekî pirseke de te bikim tu însanekî pir hestiyarî hestiyar nebî nikarî helbestan binivîsî tu emrê xwe dahiya niha qet aşiq bûyî yan nebûyî carekê hev carekê ew xwe jî dizane nav nemî me tamam tu carekê aşiq bûyî ew jî xwe dizane ya me di şêran bi xwe de yanî heyî yanî ji xwe diyar e eger rastî wî çavî berê xwe bide wa medna dê bibîn kitêbekî te heye ku bandor li ser aşiqbûnê te bûye li ser wî ew kitêb te afirandî tiştekî bîvî rengî an jî helbest henin yan tune ne di kitêbê min gişa da henê min nav wan hemiye raxistî û soneyên serdeser ji xwe sî navê şêrê min nayên bîra min ew beşa kiramên bendewariyê sî sone belê yani wek çemeston e bêjin tenê diyarî kesek ne yani yani metna bi xwe de her tişt heye ku wî çavî lê bidin yani em her dibêjim naxwînin divê bixwînin ya belê pirsa me adavî bo te pirsa me davî sabît e ji xwe belkî tu jî dizanî ez xeyalên însanan pir merak dikim xeyala te herî mezin tu hinek behs bikî ez kêfxweş bim ez ê pirsan me dirim pirsên hevalên me hene yan tune ne paşên bername xwe dî bixedînim xeyala te herî mezin tevaya jiyana min dibêjî yani ji bo siberoja te çi xeyala te mezin heye ji bo te an jî ji bo Kurdan ji bo civatê feq nake yani xeyala te çi ye mesela xeyala min tu zanî min ji te re gotibû tu jî xeyala xwe te heke hebe teqez heye çi ye ya mezin heke ne taybet be ne taybet e nav karûbarê xwe de ji bo karûbarê xwe min ji xwe her tişkiriye û çend xeyalê hene min behsa wan kir ez dê bikim yani eblê min têra wêkê bikî lê xeyala jiyana me ve rastî têgeha mal û xanî ji bo min gelekî giring e li Kurdistanê xaniyek min hebe ana belkî gelek kes nal cem xwe pê bikenin lê yani ji dilê yani xeyala min ev e yani yan li Mêrdîn ya li Diyarbekir xaniyek me hebe û tercîh hemîş xaniyekî kevin ji ber mesela starbûnê tiştekî rastî jiyanî ye evet yana ez bi xwe de her halî de li jêr her şert û mercî re mixabata kiriye tirsam ji wêkê nîne lê ê min ez dixwazim xaniyek me hebe û hemû berhemên jiyana min arşîva min
كتابخانه مني مزنك وبلا بويه حمو بين سرهب ولور خدمتها جوانا نفشاده بن وبسدان صالح بمينا ابجي تابي قريداي دسلاتا كرباب خويه بله لورد جين شروع جذبیم گله کس تو که انتاج هفراد شینو وقت دیاری yani sohbetek acib li burî çêbûye du pirsenin yek dibêje kavan emir didî karên wergerî gelek dike çima ferengek Kurdî İngilîzî amade nake hebe ez dixwazim çap bikim ger aveste neke pirsek ev e belê ez bersivê bidim belê yani vay îsalpêre yani bêjim vadibe 30 salek û belkî 20 sal 25 salek û abay profesyonel bêjim karê wergerê dikim diber re jî ji xwe ez ferhenga xwe amade dikim yani hetmen rojekê dê bê serhev û êdî kêf xwe bide ber tiştekî gelekî berfirhe dê bê çapkirin ew yek ji wan kareyek û daye ber xwe yek deynê stûyê min e ku divê ez bikim bok mesulîyetek xwe pirsiyar divê ez bikim ez ê bikim jî İnşallah ki pirseke din dibêjin kengê tê kavan emir vegere welat me bêriya wî kiriye ez bêriya her kesî dikim bêriya welê dikim û ez ê bahata me berî rewşa pandemiyê lê ez li bendê me ku em ew mesela normal her çi be nizanin êdî ku em vegerin halê normal yani ez dikarim sibêjî bêm bes ez li benda wê me ez naxwazim ku rastî jî ez xwe têxim me tirsiyê û bila ev mesela ji holê rabe ez ê bêm jixwe nêzik belê derbarê Feqî Hüseyin Sanic tiştekî heye Feqî Hüseyin Sanic bevra şixulîne yan neşixulîne ez gelek carê jî min gotî heyana min nivîsiye jî di nav nifşê wî de yani nifşê berî me meznê me apê Musa Anter hezar rehmet lê be netê de êdik hemyar ez şixulî me û rehmetiyê mamê Feqî Hüseyin Sanic jî ji xwe qasî 5-6 sala min edîtoriya wî kir serek nivîskarê me bû jiyana rewşenê yani bi hezaran çîrok ya jî anekdot derbarî wî de hene wê bixwe ji me re gotine gelek tiştî min hildana binê qeftê nivîsîne roj bê ez xwazim wan jî çap bikim yani mamê Feqî û nifşê wî rastî jî gelek gewre û enteresan bûn belekî pirsên me qediyan em gotina te dawî bigirin em ê kêfxweş bin hebe derbarê Kurdan û derbarê xwe de gotina te dawî û ji bo temaşewanê me em ê kêfxweş bin belê min ez her pêşniyarê tînim Kurd divê li pey bin ku civakeke vekirî û ser asasê hiqûqê avabûyî yani doza wê kê bikin û di do ez di bextê ve de me propaganda zimanê Kurdî ji hev re nekin zimanê Kurdî bi hev de hezkirin û bila armanca meyserekî ew bi ku em bikaribin sazî dezgehê xwe ava bikin pîlan nexşeke me netawî hebe derbarê wê de zimanê me bîya way nayê rizgar kirin em de ji ezberê xwe berdin û taybetî jî ez dibêjim yani ji ber ku Romeo Juliet çap û vay Selcem Sone jî çap û çapanû û Macbeth jî di çapê dayê niha li pey hev derdikim lê Romeo Juliet dikare herkes dikare diyarî hevdû bike û ji Pirtûka Kurdî komê bikire em de jî paşê komisyona xwe ji Pirtûka Kurdî wergirin ji xwe Romeo Juliet gelek hate firotin ez dibim dîsal bikeve di nav rêjeya Pirtûkên Kurdî yên 2021 de di nav îstatîstîkan wasa texmîn dikim keka ji gelek spas dikim bi setene rêyînga me zêde bû hinek rêyînga me zêde bû şopîner zêde bûn û gelek yên temaşe kirin sankî yên li gor bernameyên din zêdetir bûn gelek piştî ku bername qedî em ê bêhtir bibînin lê anha tiştê ku ez dibînim reytînga me hinek zêde bû bi sete gelek spas mala te ava mala hevalên ku temaşe kirine mala wan jî hezar cerave bimîne bi xêr û xweşî de înşallah bi her nêzê dibînin nêzik em ê evde bibînin saeta Pirtûka Kurdiyê kom xweş hevalên wê derê yarmetî dane te û hemî kesek ku berêv dane temaşe kirine mala wan ava û bextewar bin hêviya min tenê ew e bila Kurdistan azad be înşallah tekî bimîne bi xêr û xweşî de hevalno em hatin dawiya bernameya xwe spas ku em temaşe kirine bi hêviya bernameyeke din înşallah dîsa em ê barin pêşberî we bimîne bi xêr û xweşî de şewa hem bîne xweş şev xweş ser çavê şev xweş